Faollar 59-kere Kiyevdeki Rusiya elçiligi önünde toplaşıp, Kırımda hırsızlangan insanlar qaytarılmasını talap etdi. Bu sefer faollar elçilik binası önünde tizilip, yarımadada belgisiz gayip olganlarının akrabasına kol tutup numayışını geçirdi. İşgal başlaganından beri 44 kişi gayip oldu, 23'i tapıldı, onlardan 6'sının cesedi. 15 kişi hakkında hala da hiçbir haberi yok. Onlar arasında Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin azası Ervin İbragimov, o 2016 senesi mayısının 25'ine geçer gecesi Bakşisarayda evine yetmezden yol politsiya surбасында olgan insanlar tarafından hırsızlangan edi. Катування часом може здійснюватися в таких брутальних формах, про які ми кілька років тому навіть не здогадувалися. Наприклад, наприкінці 2020 року до Ервіна Ібрагімова, до його батьків, надійшов лист від так званого суду в Армянську, де вимагали його примусового приведення в якості свідка у справі Мустафи Джемілєва. Уявіть собі, який це стрес, які це психологічні катування для батька і матері Ервіна Ібрагімова, які 5 років чекають справедливості. İşgalciler Mahkemesi FSB tarafından atıp öldürülgen Nabi Rahimov'dan cesedi berilmegenini kanuni olarak tanıdı. Advokat Siyar Paniç merhumның umar arkadaşı Sahiba Burhanovanың menfaatında Rusiyanın Taqqat Komitetinin hareketlerini kanunsuz tanımak için mahkemeye şikayet bergen edi. Evvel Paniç Taqqat Komiteti merhumның cesetini defin etilmesi için bermege, dava materiallarının tanış olmağa izin berilmesini talap etken edi. Taqqatçılar ise tek iyunның başında ekspertizalar keçirildi deb cesetini bermeyeceklerini bildirdiler. Nabi Rahimov öldürülgenden 1,5 ay geçti. В ходе заседания было установлено, что сроки предоставления следователям были нарушены. Это подтверждалось и ответами, которые все-таки пришли уже в середине июня мне, и конвертами почтовыми со штампелями о том, что трехдневный срок нарушен. Но судом все-таки было отказано в удовлетворении моей жалобы. Суд посчитал, что раз сопроводительное письмо следователя было датировано в трехдневный срок, то нарушение не усмотрело. Mahkeme binası önünde insanlar toplaşmaması için Rosgvardiya politsiya ve ekstremizmden kureş merkezinin xadimleri çalışkan. İşgalcilerinin hukuk korucu organları advokat Paniç toplaşkanlarının subetleşmesini sınırlamağa tırışkan ve insanlarının beraber turup izahat bermesini yasaklamağa tırışkanlar. Toplaşkanlar aytkanına göre İslam dini talaplarına göre merhumni tez vaqtda defin etmek gerek edi. Уже более 46 дней тело убитого не отдают для погребения. Следователь решает вопрос о проведении экспертизы. Экспертиза до сих пор не закончена. Девушка осталась одна, ее пытаются выгнать отсюда, с этой стороны, где они спокойно жили с мужем. В свою очередь мужа убили. И хотят отобрать детей, отправить тоже неизвестно куда. Одним словом, разрушили всю семью. Хотят депортировать в Среднюю Азию, где там наверняка ее ждет смертная казнь. Вот как дошло это. И поэтому проявить свое вот это недовольство тем, что творят власти над этой женщиной, это меня не оставляет в покое. Я бы призвал бы всех людей не оставаться в стороне. Против такой несправедливости нельзя быть в стороне, потому что нормальный человек это не может спокойно выдерживать. Bir aydan ziyade 46-47 günden beri kocasını ne vermeyler, cenazesini yaptırmaya, tutarlar ekspertiza diye. Agencisinde de kıynalar bile sutta yapıp çıkarmaya istiyorlar Özbekistan'a. Bizler bugün Müslüman olarak bu merhumni toplap cemaatмен beraber ciymağa evet mecburmuz. Ama bu merhumni bizge berip olamaylar. Ne içindir berip olamaylar ama bizler bugün saygılı cemaat men belesem hepsimiz toplamak gerekmiz. Şu merhumni ciyip dualarını ötközmek mecburmuz.
O'zbekistondan siyosiy qochoq Nabir Rahimovni ishg'olchilar mayisining 11-ida kechirilgan tintuv davomida Sankidersin qarshilik ko'rsatgani uchun atib o'ldirdi. Umr arkadashi Sahiba Burxanovani ishg'olchilar Krasnodar viloyatida chet el vatandoshlari uchun lagerga yo'llab, andan uni O'zbekistonga surgun etmega hozirlana. Ishg'olchilar mahkamasi uni pasport rejimini bo'za deb 2000 rubl para jazosini belgilab, surgun haqqında qaror qabul etdi. Avropa inson haqlari mahkamasi ajali qaror qabul etib, qadin O'zbekistonga surgun etilmesini to'xtatmaga chaqirdi. Ammo Rossiya hukumati alida o'z qarorini dengishtirmadi. Chaqina yetmagan bolalarni esa aqrabasi O'zbekistonga olib ketmasa, Balayevni bere bileler. Ishg'olchilar sobiq siyosiy mabuz Kazim Ametovga 190 bin rubl ivaz to'lameli. Ishg'olchilarning Ahmedjetdagi Demir yo'l rayon mahkamasi Kazim Ametov va advokati SIZO yo'lboshchilig'iga qarshi bergan shikoyatni baqib qisman qanoatlantirdi. Himoyachi tarafi Kazim Ametov SIZOda insoniyatsiz sharoitlarda tutilgani uchun 521 bin rubl to'lamasini talab etgan edi. Все те доказательства, которые представлены были органами и следственным изолятором, бумажные доказательства, они лишний раз подтвердили наши предположения и доводы о том, что эти условия бесчеловечные, содержание вот эти вот, они присутствуют и имеют место быть и до сих пор. Вот. То, что отсутствие окон, то, что туалеты не огорожены, то, что стоит зловонный запах и так далее, вентиляции, естественно, нет. Это и сам врач подтвердил. Belgilengen ivaz az olgani uchun advokat Avropa inson haqlari mahkamasine shikoyat etacagini aytdi. Kazim Ametov, Hasan Chapoq, Bekir Degirmenji ve Ruslan Trubachili 2017 senesi sonunda tutilgan edi. Ishg'olchilar ularni Milliy hareket veterani Vejiye Kashkaga para borçlu olgan Türkiye vatandaşından para qaytarilmasini talab etganlari uchun jirarliqda qabahatlab SIZOga tashladi. Vejiye Kashka ise ajli yardım arabasında can berdi. Esli boshli siyosiy mabuslarni 1 yildan ziyada SIZOda tutib, hapsine kechirdilar. 2019 senesi barda ularga 3 yillik g'oyabiy hapis muddatlari belgilangan edi. Tamir xalqlar haqqında qanun loyihasi ve Qrim serbest iqtisodiy zona qanuni. Bu meselelerni yuqori shura deputatlari iyulning 1-da navbatdan tish kechirilajak sessiyada baqajaq. Buni Sluga naroda fraksiyasining yo'lboshchi muavini Yevgeniy Kravchuk xabar etdi. Iqtisodiy serbest zonani lag'vo etmek uchun bir sıra bergi qonunlarına dengishmalar ko'rsatmak kerak. Qrim serbest iqtisodiy zona qanuni bergi to'lamemek uchun bir imkon edi, deydi Kravchuk. Buna beraber kun tartibida Tamir xalqlar qanuni olacak. Ona Prezident Volodymyr Zelenskiy 18 mayıs surgunlik qurbonlarini ang'ov kuni parlamentga ajali baqilmoq kerak bo'lgan qanun loyihasi kabi bergan edi. Ми будемо розглядати на позачерговому засіданні у четвер пакет, який стосується Криму і кримських татар. Мова про законопроект про корінні народи, який подав президент. Він уже наробив багато шуму і була істерика в Російській Федерації. Я дуже сподіваюся, що в залі ми приймемо за основу та в цілому у четвер, як і рекомендував профільний комітет. Birleşuv timsali ve ishg'olchilarga hatırlatuv yarın iyunning 26-sında Qrim Tatar bayrog'i kuni qayd etilecek. Bundan beraber yarın qurultay ishini yangidan boshlatganning 30-yilligi. Tantanalı tedbirler saat 10'da Ukraina Tish ishlari nazirligi yanında boshlanmalı. Anda Qrim Tatar bayrog'i ko'tarilmek kerak. Saat 15'te ise Kiyev sokaqlari ile avtoyurish kechirilecek. Yurish ishtirokchilari kelgan so'ng Besarab bozori yanından Mustaqillik maydoni tarafına Buyuk Qrim Tatar bayrog'inin Jayav yurish kechirilecek. Anda ise o vaqt ballar arasında resimler yarışı da o'tkazilecek. Saat 18'de bayroq kunine bag'ishlangan miting kechirilmesi ko'zda tutila. Mejlis reisi Refat Chubarov Odessa, Genichsk, Xerson, Zaporojye, Dnipro, Lvov, Lutsk, Kiyev va diğer shaharlarda kechirilecek tadbirlarni ziyorat etmege chaqirdi. Будемо завтра разом і продемонструємо єдність і підтримку Кримові, в цілому нашим братам, кримським татарам, етнічним українцям і покажемо, що ми є єдиними. Не треба завтра нікого боятися і якомога високо підняти завтра потрібно буде в Криму по всіх містах, населених пунктах кримсько-татарський національний прапор по всіх містах. Хай знають ті, хто
як злочинці увірвалися в наш дім, що то наша земля. На цій землі буде майорити державний прапор Української держави і кримськотатарський національний прапор як прапор корінного народу тієї Кримської землі. Көкте шайын, деңіз далғасының тарағы ве теразе. Қырым татар байрағының бір қач манасы бар. Герайлар сүлелесінің мирасы олған алтын тамға Мавыт өсінен 1917 сенесі бірлештірілді. О бірінші Қырым татар милли құрылтайында қабыл етілген еді. Светло-голубой цвет – это цвет тюрков, цвет голубого неба, цвет спокойствия. А золотая тамга символизирует весы и является знаком справедливости. На первом Курултае, где председателем крымско-татарского Курултая был Нуман Челебиджихан, он же был председателем сформированного на этом Курултае правительства, и там был утвержден этот флаг. 1921 сенесі Советлер акимиеті оны милли буржуа деп иланыды. 1944 сенесі ise сүргінліктен соң оны тамамен ясақ етелер. 1991 сенесі тамам шу күнлері екінші құрылтай олғанда милли байрақ Қырым семасында кене далғаланмаға башлай. Айны шу себептен Қырым татар байрақ күніні июньнің 26-сында қайдетмеге қарар алынғаныда. Коли через вже більше ніж 70 років, 73, здається, так, 73 роки ми спромоглися зібрати другий Курултай. Ми відновили кримськотатарський національний прапор, який вже де-факто він використовувався на кримськотатарському національному русі, оскільки перший день відновлення Курултаю відбувався 26 червня 1991 року, то ми і вважаємо, ми прийняли рішення, що це день кримськотатарського національного прапора. Алтын тамғада Қырым татарларының чоқ ғасырлық тарихы сақлана. 100 ел әвелсі халқыны бірлештірген байрақ бүгін миллетнің тимсалі ола. Қырым ишғалде болуна, мемлекетнің бүтінлігі оғырында көреш шу жүмледен бұ байрақ алтында девам ете. Шу күні да бір кере қатырлаталар, екі байрақ бір девлет.